Ана Глигич, познат вирусолог. Da. Жената која порази вариола вера во Југославија пред некаде 50 години. Da. Како успеавте вариола вера, која во споредба со короната е Da. многу поопасна болест? Znate kako, epidemije, pandemije su vrlo gadna stvar. I mi smo imali laboratoriju u te godine 72. odnosno ta laboratorija formirana 66. godine kao nacionalna referentna laboratorija za variolu, pošto je variola u tom veku kosila, desetkovala kontinente, sve kontinente, ljudi su umirali, 500 miliona je umrlo u tom veku od variole. I onda je Svjetska zdravstvena organizacija napravila mrežu laboratorija koje su bile osposobljene da jako brzo postave dijagnozu i da se preduzimaju protivepidemijske mere. Zato smo mi i uspeli da od 15. marta pri pojavi epidemiju koja je bila najveća poslijeratna epidemija u Evropi, suzbijemo do 1. maja. Значи некаде за 1,5 месец вие успевате да ја ставите под контрола епидемијата на вариола. Znate kako, pošto laboratorija bila spremna, jer smo mi imali i ponekada uzbune da postavljamo dijagnozu, ali nikad nismo potvrdili, bile su lažne uzbune. Mi smo bili utrenirani, imali smo svoje sopstvene dijagnostikume napravljene i velika razlika između sadašnje epidemije i ondašnje epidemije što smo imali vakcinu. Сега немаме. A sada nemamo vakcinu još uvek, a tada smo imali vakcinu spremljenu, a drugo i stanovništvo je bilo vakcinisano po propisu Svjetske zdravstvene organizacije, a pri pojavi variola mogla se izvršiti revakcinacija i to je bio razlog da smo mi otkrivali inicijalni slučaj 15. marta. Meni su doneli 8 materijala u laboratoriju u 5 sati ujutro sa Kosova. Ja sam u 8 sati mogla da kažem da su svi materijali pozitivni. Jer ti dijagnostici mi su bili spremni, ja samo otvorim frižider, izvadim to, bolesnički materijal koji su doneli u 5 sati ujutro, postavim jer sam sve bila pripremila u noći. Oni su otišli po materijal i u 8 sati rekla sam svi su pozitivni. Naravno, to su bili brzi testovi, a trebali smo da radimo i potvrdne testove, ali kad smo vidjeli da 8 pozitivno, tu nije bilo dileme. Da je bio 1, morali bi sačekati još 2 dana da radimo potvrdne. Naravno, mi smo radili potvrdne testove, ali smo bili sigurno da imamo variolu u ruci. I odmah je alarmiran Republički zavod, sadašnji naš Batut. Svi su imali, sve republike su imale ove republičke zavode i onda je počelo odakle, kako da se hvataju kontakti, išlo se sve unazad od potvrđenih bolesnika, s kim si se družio, ko ti je bio gde i tako, dok nismo došli do inicijalnog slučaja, a taj inicijalni slučaj je variolu pokupio u Iraku pri povratku iz Hadžiluka u Meki i Medini. To беше Albanac. Molim? Bio je Albanac. Da, on je bio Albanac, išao je u Meku i Medinu na nepropisan način. To je bila velika tragedija jer Svjetska zdravstvena je znala da će biti Hadžiluka i ona je upozorila sve vlade sveta da na Hadžiluk ne mogu da idu nikako drugčije nego avionima gdje će biti sanitarna inspekcija. I sada nama nikako ni sada još ni onda nije bilo jasno da li je taj dopis koji je otišao na savezno ministarstvo, jer mi smo tada bili savezna država, da li je on prosleđen republikama, da li su republike prosledile na niže nivoe da se zna da ne sme autobusom. Naš inicijalni slučaj otputovao je autobusom iz Skoplja, otišao u Meku u Medinu, pri povratku zadržao se nekoliko dana u Iraku gdje je bilo. Znači nije prošao sanitarnu kontrolu
da se vidi šta se dešava. Ono što je bilo jako važno, on se vakcinisao. Pa je imao netipičnu kliničku sliku, blagu, neprepoznatljivu, i to je bio razlog da je on u literaturi svetskoj rekorder po broju inficiranih ljudi. On je sam lično inficirao 38 ljudi. Ti 38 ljudi je inficirao sljedeći broj, tako da u drugom talasu smo imali 108 ljudi. Znači ti 38 inficiralo nove, pa 108 i na kraju od tih 108 još dalje da smo ukupno potvrdili virusološki 175 slučajeva i 35 letalnih ishoda. Dobro, кога ќе кажат Ана Глигич, жената или докторката или лекарката која ја порази вариола вера, како вие се чувствувате? Вие сте сепак жена која ја порази во тој момент на просторот на СФРЈ најопасната зараза последните 50 години. 500 или милиони луѓе имат умрено од тоа. To je bilo sve utrenirano. Znači, mi smo bili spremni da se sa tim opasnim virusima susretnemo. Ali nije to najopasniji virus sa kojim sam radila. Ja sam pre toga radila sa Marburg virusom. Marburg virus se nalazi na broju 1 od 10 najopasnijih virusa registrovanih u svetu. Zatim sam radila sa variolom koja je na broju 1 od 10 najzaraznijih bolesti. I moje iskustvo sa ebolom, odnosno Marburg virusom, prenela sam u radu također i oko variole da bi sačuvala sebe, moju porodicu u kojoj sam se vraćala svakog dana. A vi vidite danas ovaj kontagiozni korona je inficirao jako veliki broj zdravstvenih radnika koji su pod punom opremom. Kad sam ja radila, nije bilo skafandera, nije bilo vizira, bile su maske kao što i sada nosimo na ulici i u zatvorenom prostoru. Imala sam marmu na glavi, dupli mantil, duple rukavice i ono što mislim da sam najpametnije uradila, nisam dozvolila uključenje nikoga u taj deo direktnu radu sa virusom, jer sam se bojala da se neko ne inficira. Svu odgovornost sam preuzela na sebe i to je bio razlog što sam ja mogla mirno, lepo. Mene su obsluživala 2 tehničara, ali su oni meni samo kroz vrata dodavali. Ja sam na sebe primila sve. Čak su došli Rusi da vide kako mi to radimo. Ja sam rekla ne. U ovo vreme dok ja držim u ruci virus koji je toliko smrtonosan, ne možete ući u lab. Možete doći kad se završi epidemija, ja ću vam sve to pokazati. Šta radimo, kako radimo, ali sada ne. Jer poznate su velike laboratorijske infekcije ovim virusom, variole, kao i sa ovim covidom, a ovaj covid ima toliko kontaminacija u zdravstvenim ustanovama i institucijama da je to neobično, a to je rezultat te njegove neobjašnjivo velike kontagioznosti i širenja među populacijom. Пред да ве прашам за COVID или за корона, би сакал да ве прашам во кои све истражувања и во кои светски лаборатории имате работено на истражување на одредени вируси. Вие сте веројатно најпознатиот вирусолог тука на Балканскиот полуостров, во Југославија. Каде све и на кои вируси имате работено? Znate kako, ja sam bila postavljena 66. kad sam položila specijalizaciju za šefa nacionalne referentne laboratorije za variolu i druge viruse koji se iz prirode mogu preneti na čoveka.
A takvih ima mnogo. To je Među korona. njih i korona. Da. Ali korona tada kad sam ja počela da radim i kad je variola prošla, nije bila interesantna. Nije niko obraćao pažnju. Jer prvi koronavirus iz ljudske populacije je izolovan 66. godine, 64. 65. Tako da nije korona bila uopšte spominjana kao neki agens od značaja za humanu populaciju, kao što je recimo bila variola. I onda smo se mi orijentisali na ono što je bilo aktuelno u bivšoj Jugoslaviji. To je bila hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom ili hantavirusne infekcije. Ja ne znam da li ste čuli, zato to mi zovemo mišja groznica. Sam slušao. Ja sam sarađivala sa profesorom Polenakovićem iz Skoplja i mi smo prvi dali histopatološke rezultate na vašim bolesnicima koji su oboleli od te bolesti. Tako da sam ja, pored ovoga svega, radila dosta virusa iz prirodnog žarišta, među kojima, kažem, je mišja groznica, papatačijeve groznice, krpeljni meningoencefalit, zapadno-nilska groznica. To sam ja sve izučavala i svodila krajnje rezultate, dalje se nije moglo, sve smo rekli šta se trebalo reći. Dobro, gospođo Gligić, вие велите короната е 65-та, 66-та, 64-та година и тогаш не се смета за опасна зараза. Jeste. Дури има некои ваши колеги кои велат дека обичната сезонска настинка потекнува од корона. Дека е тој сој на корони. Ne, ja sam još u martu mesecu, kad sam davala prvi intervju, sagledala i rekla što hitnije vakcina i što hitnije mere da se ovaj će virus se pretvoriti u sezonsku bolest. Ja sam prva to u svetu rekla. Дека ќе се претвори во сезонска болест. Kako? Da će korona da se pretvori u sezonsku bolest. Međutim, vidite, ona ne da se nije, ona se pretvorila na neki način, ali mi ne znamo šta će biti sad u buduće. Da li ćemo ju svesti na tu meru da će se pojavljivati kao gripa samo u sezonama. Ili vidite da ona nas ne napušta skoro će godina. Ona ima intenzitet neprestano jako veliki i još se ne zna čemu da to se pripiše i šta se dešava. Međutim, mora se znati da korona ima jako puno. Oni su familija korona su podeljeni u 4 roda radi lakšeg izučavanja i mi smo okruženi koronom. Korona živi u divljim životinjama, u prirodi, a može da se prenese i na domaće životinje, uključujući živinu, nije domaća životinja slon, ali na slonove, mers, na kamilu i tako dalje. Mers je potekao od kamile, jer koronavirusi rezervar u prirodi su slepi miševi, to je dokazano, tu nema dileme i nema više. Ali oni sa slepih miševa moraju da imaju nekog prenosioca, jer slepi miševi ne dolaze u kontakt s čovekom. Ali oni imaju nekoga prenosioca koji češće dolaze u kontakt sa čovekom i mi to zovemo intermedijalni prenosioci na čoveka. To su one životinje sa kojima čovek je u prilici da ima kontakt. To su jestive životinje divlje, zečevi, fazani i tako dalje, i domaće, bačka, pas, živina. Oni imaju svoje korone i mi ne znamo kad će neka od korona postati ovo što je postala ova. Za ovu se smatra i kažu da je već i dokazano, ali će se još raditi, da ona potiče od mravojeda, tamo nekog u Kini. Međutim, postavlja se pitanje da li je baš Kina bila prvo mesto gde se korona pojavila. Ima već sada naučnih referata iza kojih stoji zvučna imena. Recimo u Milanu sada kažu da su testirali oko 800 seruma sa onkologije
gdje je onkološki proces se odvijao na plućima. Pa su te serume uzeli i našli su da otprilike 11% tih seruma nose antitela za sadašnju koronu. Antitela. Što bi značilo da je korona odavno krčkala se među ljudima, ali nije imala taj potencijal koji se ispolio prošle godine, 19. godine i 20. sada u ovome. Sve se to sad izučava, ali ja imam običaj da kažem, ovakvi virusi koji idu iz prirode na čovjeka jako se teško izučavaju i još teže iskorenjuju. Praktično ne mogu se iskoreniti, trebali bi da zapalite sve šume i sve. Jer u posljednjih 10 godina, od 2019. Od 2009. do 2019. u 30 zemalja sveta ispitano je 163 seruma uzorka. Seruma je životinja na prisustvo virusa i izolovano je preko 900 novih virusa iz divljine. Dobro. Koji čekaju red. 4 grupi velite na korona. Da, 4 grupe, alfa, beta, gamma, delta. Što je razlikata? Radi lakšeg izučavanja. Ja imam običaj da kažem, zamislite jedno stablo trešnje. I na tome stablu imate 4 grane. To su te 4 roda. Oni su različiti za izučavanje. A na svakoj toj grani imate grančice. To su ove korone domaćih životinja, ptica, letećih slepih miševa i tako dalje. I oni svi nose nešto zajedničko jer ih hrani isto stablo. I zato ja kažem, može se desiti da čovjek, ako dolazi u kontakt sa nekom koronom iz divljine, da stvori antitela na tu koronu, a da ne zna. Pa kad došla sad ova korona patogena, on je delimično zaštićen. Jer postoji unakrsni imunitet između svih korona, zato što ih hrani isto stablo, imaju nešto zajedničko. Ali nikada na toj trešnji neće roditi kruška. Tuko mora da bude korona. Nego mora biti korona. Mi govorimo, došlo je do promjene na koroni iz nekih razloga. Razlozi za promjene i mutacije na koroni može biti ishrana, zagađenje vazduha, promjena klime, promjena domaćina. Kad on pređe iz prirode sa slepog miša na kamilu koja je izvor MERS-a, koji je bio u prošlosti na Srednjem istoku sa visokim letalitetom, jer ovaj virus sadašnji ne zabrinjava zbog letaliteta. Kad vi to sve sagledate, onda se pitate šta se to dešava i zašto mi imamo da je MERS davao smrtnost 30%, a SARS 10%, a ovaj daje manje od 1%. I što se slučilo spored vas? Zato što se menja u nekom pravcu. I onda se postavlja pitanje, hajde hoćemo li dobiti takav soj koji će oslabiti i da stanovništvo da se oslobodi korone, jer ona počinje da predstavlja ne samo naučni, ne samo ekonomski, nego zdravstveni problem. Ne znate gdje da smetete zaražene koje nosi virus i seju, a nisu bolesni, nosioci. Gospodin Gligić, interesno, na primjer, što u ovje sezonski vakcini za grip, nekada 12 do 14% i u segašnjite vakcini za grip se vmetnati korona virusi, da lečat sezonskite vakcini za grip, koronavirusi. Da. Pazite, znam šta hoćete da kažete. Da li sad recimo vakcina za gripu, je li to? Ne, deka koronata bila prisutna tuka od 65. Evo, ovi Italijani na onkologiji, velika imena profesori, kažu, ma mi smo imali antitela za koronu još u prošle godine u aprilu i u maju mjesecu, ne ove godine kad smo mi svi, cela Evropa dobila. Kako je to Kaže, možno? evolutivni proces korone je mnogo stariji nego što je ona postala problem.
Вие што мислите, од кога ние де факто имаме корона? Da. Вие што мислите, откад ми имамо де факто корону? Pazite, prvi koronavirus od ljudi je izolovan 64. Ne. 1964. Мислим сада, ова фаза короне. A ove faze iz Kine, iz decembra, zato se zove 19. COVID-19. Ако во Италија има пред година... Ali to sad se tek saznaje, jer su napravili antigene i dijagnostikume i sad mogu da rade. Nije bilo pre toga. Korona nije predstavljala problem, niko nije obraćao pažnju. Dobro. Mi smo izolovali na Torlaku koronu 1995. jer jedna doktorka Branislava Keserović, moja koleginica, branila doktorata. Ja sam bila član komisije. Ona je izolovala koronu virus iz bubrega, bubrežnog tkiva, hronične bubrežne bolesti. Ma nismo uopšte obraćali pažnju na to. 1995. 1995. kad je bio ratno ono vreme, tad je ona branila doktorat. Mi smo tada prvi koronavirus u Jugoslaviji, na Balkanu, izolovali te godine. I dobro. I ništa, pustili smo ga, zamrzli i nismo dalje radili sa njim jer nije predstavljao problem. Znači, evolutivni put korone do ovoga sada bio je dug i on se menjala korona, ona je bila bezazlena, ali se ona menjala u svojim osnovnim osobinama, genetski se menjala, evolutivno prolazila kroz razne faze, dok nam nije se izrodila ova sada, što ju sad imamo ovakva, neverovatna. Ова последна фаза, Da. ако велат италијаните, нели, сериозни играчи, дека лани во мај месец, значи не ова година во мај, туку лани во мај, колку според вас ова нова фаза, овој нов сој, ovo ja smatram, i kliničari kažu da se i klinika razlikuje od onoga što smo imali u martu, da se sadašnje razlikuje, ali jasno je kao dan u celom svetu i Evropi da je došlo do nekih promjena. Ja sam vam rekla, promjene može da izazovu i klima i ova zračenja, ove mreže, ovi telefoni, promjena klime jako utiče. A onda prolazak kroz više životinja. Svaki puta virus se bori da opstane u novim živim ćelijama. Recimo pređe sa slepoga miša na slona, pa sa slona može da pređe na mačku, pa onda recimo da dođe do čoveka. Svaki put tu se nešto pomalo izmeri u borbi za opstanak. Но мора да тргни од слепи миш или лилјак, како се вика на македонски. И слепог миша je izvor, a on zarazi ostale divlje životinje za koje se smatra da su inkubatori ovih koronavirusa, a onda iz te divlje prirode pređu na čoveka posredstvom direktnim kontaktom, upotrebom hrane, zaraženih životinja možete da dobijete. Zato sam ja postavila pitanje u prošlom mome intervjuu na jednoj televiziji. Molim vas, imamo sve vrste prenošenja, od respiratornog puta, kapljičnoga, kontaktnoga, vazduhom, još ostalo da vidimo da li se ovaj virus može prenositi i hranom. Što vi mislite? I onda sam rekla, ja provociram praktično sa tim mojom konstatacijom na istraživanje. Mislite дека и преку храна може да се пренесе? Ne, ja sam samo otvorila pitanje, jer kad otvorite pitanje, neko mora da se nađe da to potvrdi ili demantuje. Вие, например, господја Глигич, велите дека истражувањата покажуваат дека луѓето што чуваат мачки, дека или не се заразуваат, или многу ретко се заразуваат. Ja sam čitala članke oko toga. Ima logike, ali nema dovoljno dokaza. Ako mačka nosi jednu svoju koronu, mačju koronu, ona, što sam vam rekla, hrani se, ta njena korona hrani se iz istog stabla. To je jedna grančica na jednoj od ovih grana. Ona nešto ima zajedničko sa koronama.
I ona će, ako čovjek sa tom mačkom živi u istom ambijentu, ta korona će preći na čovjeka, ništa mu neće uraditi, ali može, nije do sada uradila to, izuzev u Kini, kad je SARS, ona je sa Cibetke, to je bila jedna mačka koja je prenela virus i SARS se pojavio. Ona će stvoriti antitela kod čovjeka ako takva bezazlena čovjek dođe u kontakt sa njom. I kad naiđe ovakva korona, oni imaju nakrsni imunitet koji neće štititi 100%. To je kao da ste uzeli lošu vakcinu. Jer ste uzeli mačji virus. On nije isti kao ovaj sada, ali ima unakrsne reakcije i vi nećete oboleti od ovoga ili ćete oboleti, ali će proći kao neka blaga klinička slika. Например, велат дека луѓето кои работат во шопинг молови, овие веропродавници, таксисти, кои биле во контакт секојдневно со разни пациенти, кај што на лажичка, ситно, во мали дози, можеби го примале вирусот, голем дел од нив, или најголем дел од нив, не биле заразени. Бидејќи примајќи мали дози на вирусот, ја создале антитела, создале имунитет. Можно ли е тоа? Vrlo je problematično dijagnostikovanje ovim metodama kojima dijagnostikujemo. Pazite, mi nemamo sopstvene dijagnostikume. Mi smo uzeli ono što uzima ceo svet, ali ti dijagnostici nisu klasični dijagnostici. To su enzimske reakcije koje mogu da daju u nestručnoj ruci, mogu da daju dosta lažnih rezultata i dosta lažno pozitivni, lažno negativni rezultati. Јас сам питao друго. Ове девојке кои раде у шопинг центрима, веропродавницама или ове таксисти, веома мали број njih je dobio koronu. I sad neki vaši kolegi kažu da su oni primali virus u malim količinama. A to može biti. I da su razvili antitela i zbog toga nisu se puno zaraživali. Da vam kažem. Priča se da je potrebna neka doza virusa da bi započelo se proces. Kad virus naiđe na organizam koji nema brzi imunni odgovor, ne treba tu, naravno da veća količina virusa će dati brži odgovor, brzo prodiranje, brzu bolest. To je sigurno velike doze. Ali, po mom mišljenju, ako nemate sreće, i jedna i dve virusne čestice mogu započnu proces. Kad uđu u respiratorni trakt, samo treba duže vremena, bit će duži inkubacioni period, jer treba vremena da se od te jedne virusne čestice stvori, pa da uđe u drlje, pa da nastane patološki proces u gornjem respiratoru, pa da se spušta niže. To je već nešto što postoji, ali ne priča se o tome. Што е со имунитетот? Нели се поставува прашање дали прележувањето на корона може да создаде имунитет траен или со ограничен временски период и колку време? Бидејќи тука има и дали може да речеме во 6 месеци? Знате шта? Mi imamo merljivi imunitet i nemerljivi imunitet, praktično. Znači, merljivi imunitet merimo raznim metodama u serumu bolesnika, kad hoćemo da postavimo dijagnozu, da vidimo da li je bio u kontaktu sa koronom. I postoje razne metode koje imaju različitu vrednost. Ja mislim da sadašnje metode sa kojima se služimo nisu toliko pouzdane kao klasične metode. Kad bi mi imali od sopstvenog soja napravljen antigen za koronu pa da upotrebimo nekoliko metoda, mi bi onda mogli da govorimo o imunitetu prema određenim, recimo metoda precipitacije u gelu, inhibicije hemaglutinacije, a najvažnije neutralizacioni.
antitela, koja se jako teško rade se u vrlo malom broju laboratorija u Europi. Može se nabrojati na prste koliko ih ima, koje mogu to da rade, jer je mnogo komplikovano i proizvodi se praktično na sistemu in vitro. Gligić. Imate i humoralni imunitet, zavisi od organizma. Jaz ve prašava, to što kada preleži koronata, da. Koliko vreme ima imunitet? Ili ne može da bi zaraz? Ja mislim da svaki kontakt sa virusom napravi jedan imunitet, ako ne taj humoralni koji cirkuliše u krvi, da možemo da ga merimo, ali onda postaje takozvani celularni imunitet, pamćenje ćelija, memorija. Što znači to? To znači, ako virus uđe u organizam, počinje proces interakcije agensa i organizma. Organizam se brani, virus napada. I sve ćelije sistema imunog koji pravi antitela, to su te limfociti, oni zapamte da su se borili protiv takvoga virusa, nekoga. I ako dođe posle 2 godine opet jedan takav virus da ga napadne, ako nema u cirkulaciji antitela, ako su nestala, će ostati memorija i vrlo se će brzo aktivirati i bit će odbrana. Tako da sljedeći atak nikada neće biti ono što je bio prvi, jer ima memorija koja će se setiti, ćelije će se setiti da su već se borile protiv takvog agensa i vrlo brzo će ga likvidirati. Sistem vakcina je upravo baziran na tome. Tako je. Baziran je na tome da mi damo vakcinu, ali ako se ne stvori dobar imunitet, onda dajemo revakcinu. Ali zavisno od toga koje smo vakcine dali. Mi imamo raznih vakcina. Vi imate, evo recimo, Sputnik, rusku vakcinu koju su registrovali pre, mesec i u avgustu mesecu. Ona je napravljena ne na klasičan način. Na klasičan način da se napravi vakcina treba godine. A ova je napravljena vrlo brzo, ja ih zovem brzometna vakcina. Ona je napravljena na jednom nosaču, odnosno na jednom virusu koji ne izaziva kod ljudi bolest, ali je u njegov genetski materijal, ugrađeno parče sadašnje korone, isečeno parče i ugrađeno u taj adenovirus koji je bezazlen i onda se daje ljudima da stvori antitela, zato što će to parče su uzeli samo ono parče od korone koja stimuliše organizam na stvaranje antitela. A ovaj adenovirus neće dati bolest. A korona ne može dati infekciju da bi se radile neke dugotrajne kontrole kao što je za klasične žive. Imate mrtvu vakcinu. To je vakcina koja se napravi od cirkulišećeg virusa. Znači, uzmem današnji korona od bolesnika, razmnožim ga, nateram ga da virus nije živ, raznim formalinom, ubijem ga jednostavno u laboratoriji i onda kažem ja imam mrtvu vakcinu koja ne može izazvati bolest, ali će napraviti imunitet jer je tu virusna čestica toga virusa koji je u cirkulaciji, ali će izazvati imunni odgovor, samo te vakcine daju kratkotrajni imunitet. Zato što taj mrtvi virus ne atakuje imunni sistem kao živi, da ga tera, daj još. Znači... Imate treću vrstu vakcine, da uzmete živi virus koji je u problem, da ga razmnožite, da ga naterate da oslabi. I za takvu vakcinu kontrole traju po 3-4 godine. To je takozvana klasična. Rusi su, kažu, napravili jednu, drugu i treću. Englezi su napravili na nosaču, Kinezi na nosaču, Amerikanci na nosaču. I sad ćemo vidjeti, svi prave, i sve 3 vrste vakcine, ali vidjet ćemo kako će biti. Sada, oni kažu da imunitet mogu da postignu 92, pa onda ovi kažu 94 i tako dalje. To uopšte nije bitno. Da je 92 ili daj imunitet preko 50% pa će biti dobro. Gospođo Gligić,
Имунитетот со прележување на болеста Da. може да трае повеќе од имунитетот со вакцината? Zavisi koju smo vakcinu. Ove žive, atenuirane virusne vakcine, od virusa koji je izazvao problem, koga smo naterali da oslabi, ali je živ, kad damo ljudima te vakcine i revakcinacijom može biti doživotni imunitet. Kod ove mrtve vakcine je kratkotrajan i obično se radi revakcinacija svake godine ili svake druge godine. A kod ovih nosača kažu da traje 6 meseci. Јас велам, луѓето, пациентите кои го прележале вирусот, Da, тамо имунитетот е посилен отколку што е кај вакцината што се создава? Ови луѓи кои су прележали вирус, da. пациенти кои су били заражени, Јесте. кон нив се створи имунитет. Jeste. Јел тај имунитет јачи или слаби од имунитета код вакцине? Jači. To je pravi virus koga niko nije pipnuo da ga modifikuje. I on će stvoriti pravi imunitet prema tom virusu ako ne mutira. Virus. Pa da ga ponovno napadne istog čovjeka. Da li mutira koroната? Короната, ве велите... Svi virusi mutiraju. Колку мутира? Да речеме и грипот... Svi. Korona specijalno dosta mutira. Добро, ако ве прашам да ја споредите короната со шпанскиот грип Da, или шпанската грозница пред 100 години, jeste. која анализа би ја направиле? Послаба е короната, посилна е короната, позаразна е, поинфективна? Можеме ли да направиме споредба таа шпанска грозница до 100 милиони луѓе има умрено некаде пред 100 godini, 101, 102 godine. Tada nije bilo te vakcine, to je bilo stvarno onda bilo strašno. Sad imamo vakcinu prema raznim sojevima, to je bio H1N1, to je hemaglutinin 1 i neuraminidasa 1, to su, a sad imamo i druge viruse koji daju i pandemije i epidemije. Mi smo imali 6 pandemija. Koroната е толку силна, толку опасна колку шпанската грозница? Ja mislim da je gora. Дека е короната полоша? Da. Вие мислите дека... Imam utisak da ćemo se sa koronom, španska groznica je dugo trajala. 2 godine. Ali su bili drugi uslovi, ratni uslovi. To je onda bilo moguće. Sad ipak radimo pod nekim civilizovanim uslovima. Dobre bolnice, kako da vi u Valjevu se borite protiv španske groznice kad tamo ležali ranjenik na ranjeniku. Mislim, bili su drugi uslovi i drugačija je bila, drugačija smrtnost. Ali mislim da je korona podmuklija. Podmukla je, deluje iz potiha, ali jako gadno. Вие мислите дека... Ali nećemo mi imati koronu uvijek. Mi ćemo se korone rešiti. I po moja su predviđanja da ćemo se mi još jedno izvesno vreme boriti. Naravno da treba vakcina što hitnije, da stvorimo taj imunitet, da se zaštitimo dok pravimo prave klasične vakcine, da imamo dugotrajni imunitet. Ove daj sada šta daš, da zaustavimo epidemiju i pandemiju, da se vrati ekonomija, da se vrati obrazovanje u normalu, da ljudi od ove izolacije imaju probleme. Psihološki? Psihičke. Da. I večito vičem, nemojte govoriti distancu socijalnu. Još pod socijalnom distancu se podrazumijeva nemojte ni telefonirati. Kažite fizička distanca, da se odvojimo jedno drugo, ali nemojte govoriti o socijalnoj distanci. To bi značilo, već su inače ljudi na kraju živaca. Vidite, gospođo Gligić, вие велите дека ако короната била 1918 година, Jeste. кога е шпанскиот грип, дека ќе биде... Ne, nije bila tada korona. Не, ја A кажам, da kažete? Ако корона, садашња корона, A sadašnja, da? била 1918 година, Jeste. дека таа е полоша од шпанскиот грип, да е гора, да е Jeste. Ova je, ne mogu se, to su dve različite stvari. To su dve različite stvari, ali isto respiratorna infekcija, kapljična i sve to. Španska groznica je više napadala samo respiratorni trakt. Korona napada sve organe. Vidite da sad kliničari kažu, bubrege,
pluća, ljetru, trombovi, endotel probavnog trakta. da. Endotel probavnog trakta. Nerven sistem. Da, nervni sistem, epitel, uopšte epitelne ćelije napada. I Miris, vkus. Jeste, pa onda menja ponašanje ljudi isto. Da. Dobro, prirodan li je ovaj virus ili veštački? Što bi rekli? Ja ne vjerujem da je veštački. Ja mislim da je prirodni. Jel to ste me pitali? Da. Ja ne vjerujem. Ja sam odmah čim je francuski Nobelovac rekao da je taj virus napravljen u laboratoriji, ja sam vrlo jednostavno rekla, ko kaže da je napravljen, pipetu u ruke pa dokažite, a do tada to je mrtvo slovo na papiru. Postoje metode da se napravi takav virus. Postoje sada. U posljednjim 15 godina metode genetike i genetskog inženjeringa su mnogo napredovale i takav virus se može napraviti. Ali ovaj virus, ja mislim, nije napravljen u laboratoriji, on je prirodnoga porekla, jer da je napravljen u laboratoriji, postojale su sumnje od početka, već bi se neko od naučnika našao da to dokaže, da bi zgrnuo velike pare i veliku slavu. Dobro, gospod Gligić, ako ve prašam od kada poteknuva virusot, бидејќи сега велате италијани, вие што мислите, од каде потекнува вирусот? Мислите од када? И од када, и одакле? Vidite, počelo je posle prijave Kineza, pazite, kod Kineza je počeo prvi korona. 2003. SARS-1. On se pojavio i taj istočni deo Azije uvijek je pod prismotrom jer tamo se rađaju sve ovi respiratorni teški virusi. I onda posle SARS-a 10 godina pojavio se MERS. Nismo ni završili SARS-u, zamrzli smo ga, nestao je, samo od sebe je nestao. Nije bilo vakcine. Ono što ja govorim, ovakve prirodno-žarišne virusne infekcije guše same sebe, ali treba vreme, treba nekoliko pasaža da se ispasažira pa da oslabi virus. Međutim, s ovim virusom nešto se dešava da on mutira i ja skroz govorim, klima se strašno izmenila u odnosu na tu godinu kad se prvi put pojavio SARS kao korona. Pa onda ove mreže silne, telefoni, sve je to uticalo da on pravi velike skokove u mutacijama. Sad šta mi imamo? Mi imamo da se u Španiji ove godine, u junu mesecu, kad smo mi mislili da smo koronu spustili, otvorili sve mere, ukinuli ograničenja kretanja i tako dalje, odlaženja u kafiće, mi smo mislili gotovi smo s koronom. Ja mislim da smo mi bili gotovi tada s onom koronom. Ali se u Španiji na njivama pojavila nova jedna varijanta među životinjama, divljim životinjama koji se gaje pod uslovima, kućnim uslovima, na farmama. Koji se tije To su vizoni i te kunice i nerčevi i to na hiljade komada. Pa se, posle toga, to su bile dve mutante. I jedna malo manja i jedna malo veća mutanta. One imaju svoja imena, ali to nije bitno. A ova druga je imala 6 mutanti i odjednom se proširila sa turistima u zemlje Evrope. I to što sad imamo, kažu da je od tih mutanti. Od Španije? Pa, iz Španije da je išlo s turistima, da se onda iz jedne zemlje u drugu i tako dalje, kao i ona iz Kine, isto tako. Da, vela deka vo Velika Britanija, vo Germanija, turistite koji bile vo Španija, go donele toj nov virus. Kažu da je tako bilo. Sada, pronašli su drugu stvar, da je u Danskoj 13 miliona kuna na 10.000 farmi također ima koronu. I njihova premijerka je rekla, mi ćemo morati uništiti svih 13 miliona kuna da zaštitimo naše građane i građane svijeta. Jer ako je ta korona mutirala da je mnogo gadnija u prenosu i u svemu što se sad ispituje, to je sad sve u posljednjih 20 dana sam čitala o tome.
E sada, šta se dešava? Kad su Danci rekli to, ovi Španci su već uništili oko 10.000 životinja koje su nosile koronu. I od njem se javljaju Holanđani da su oni 100.000 životinja uništili. Jer su našli da nose koronu. Koja može da pređe na čoveka sa tih životinja i da se širi po Evropi. Onda sad vidim zadnje, sad skoro, članak Severna Grčka ima ogromne farme, isto toga, i to na severu Grčke, i da ima 400.000 majki koje će izleći porod od 1.200.000 jedinki, a zaražene su koronom. To je na granici sa Makedonijom? Ne znam. Eto, to je sever, ja sam samo tako pročitala. Severna Grcija. North, kako kažu Englezi, na engleskom jeziku, North Greece, Severna Grčka. Za koji životni stanova zbor u Severna Grčka? To su bizoni. Ja znam da smo mi uvijek govorili idemo u Grčku na letovanje, kupit ćemo bundu. Znači, oni su imali jako razvijenu gajenje, veštačko gajenje divljih životinja pod veštačkim uslovima, ali nažalost su selila se korona. Dobro, gospodin Gligić. I šta sad treba? Sad treba to vidjeti kako može da se očisti od korone, ako ne može moraju sve poubijati. Znači, nije imamo dva tipa na virusi spored vas. Proleta, što beše virus? Mi imamo dva tipa virusa. Da. Onaj prolečni, proleta, koji je uslovno rečeno kineski. Da. I ovaj novi koji poteknu od Španija. Da, sad osporavaju da je kineski. Vidite, Talijanin u Milanu kaže, ma mi smo imali u septembru i u aprilu mesecu u toj klinici za onkologiju, kaže, testirali smo, imamo, kaže, pozitivne 11%. Znači, može i sega kinezite koji rabota... Znači, da bi se cela koncepcija postanka virusa, posle toga kad se to potvrdi, sve je u ispitivanju još. Znači, sve je u ispitivanju. Može od Severne Italije virus da se odnesi u Wuhan, a ne obratno. Da. Znači, svega sve može da se... I sad ima još jedna stvar koja mene zbunjuje. Ja koliko sam do sada znala, ovi virusi iz prirode, sa divljih životinja, kad pređu na čoveka, ne mogu ponovno preći na divljinu. A sad kažu, ali to nije još dovoljno ispitano, to će se sad ispitivati, da u Holandiji misle da je čovjek inficirao i doneo u farme virus, pa onda kad su se dobro razmnožio, inficirao je nazad celo osoblje. Ja to ne znam, ali ograđuje se najveći epidemiolog sveta američki, Antoni, on kaže to se još mora ispitati. Antoni Fauci. Ja imam iskustvo da takvoga procesa povratnoga nema. Jer da se za ovakve viruse, kad uđe u ljudsku populaciju, virus ili će nestati ili će mutirati. Gospodin Gligić. Nema povratka u divljinu. Ovaj vtor bran, ovaj vtor soj na virusot je poopasen od prviot. Jeste, po svemu sudeći, po ovoj klini, ali nije po letalitetu. Po letalitetu je manji, nego po kontagioznosti. Znači po zarazene, i sad se ispituje onaj karakteristični deo genoma ovog koronavirusa sada u cirkulaciji, da li i mogu da pronađu ko je odgovoran za težinu kliničke slike, jer znaju ko je odgovoran za prenošenje, to je onaj neki trougao tamo, da ne ulazimo u detalje, jer neće to niko razumeti, sem baš oni koji to rade. Kažu, moraju da vide i da još ispituju to sve da bi dokazali. A što se tiče tog evolutivnog puta, ovo što su Italijani rekli da su imali još u aprilu, govorka se po Beogradu, pa bilo je i kod nas nešto što nismo znali šta je, teških ti respiratornih infekcija po bolnicama, ali je prolazilo. Znači, ne sme sega... Evolutivno još nije data zadnja reč. Znači, gospodin Gligić, nije sega ne sme vo vtora faza. Туку имаме втор вирус, според вас. Да. Првиот вирус трае некаде до мај месец.
Juni? Tako mi se čini. On je pao, išao je ovako i ja sam to tako predvidela. Ja sam čak rekla, ovaj će ići pa će početi da pada i u maju mesecu, polovinom maja, ići ćemo da pijemo kafu jer su uvedene one vanredne mere, znate, bile sve zatvoreno, lockdown. I tako se desilo. Ali odjedanput, posle tog juna, kad je otkriveno ovo na farmama u Španiji, Danskoj i Holandiji, kad je počelo uništavanje tih životinja, kad su vidjeli da nose koronu sa mutantnim promjenama, to je ista korona. Jer morate znati, to je isti virus, samo se na njemu desile promjene i on je postao sa novim osobinama. I kad su vidjeli da se to dešava, ja sam rekla, aha, ovo bi se moglo nazvati nova epidemija u pandemiji. Znači, pomalku smrten, a mnogo poveke zarazan. Da. I veću kontagioznost. On je toliko kontagiozan pa pogledajte šta je. Ja sam danas prošla pored jednog doma zdravlja. To je gužva kao da će nešto da dele. Tu ima sigurno jedno 70-80 ljudi čeka na vrata da ide da se testira. To znači da ljudi imaju neke tegobe. Koga će završi ova faza spored vas? Po mome, ja sam to izjavila neki dan, ovo bi trebalo sada da ide još gore. Još 14 dana da ide gore. Uše 14 dana? Ići će gore, pa malo dole, pa ovako malo gore, a onda će početi da pada. Znači nekada je početok na dekembri? Ja mislim da će od nove godine do nove godine početi drastično da pada i da ćemo tamo u proleće, iako strani naučnici prognoziraju da će januar i februar biti grozan. Pa i vašite epidemiolozi, da. Ja mislim da ćemo imati ovako, a vidjet ćemo. Moje iskustvo, ja sam radila po 30 godina isti jedan virus dok nisam došla da kažem da taj virus nije jedan, da ima 4 genoma, da su različiti i da zavisi od toga sa koje životinje je virus prešao na čoveka, sa koga miša. Da li je poljski miš, da li je šumski miš, da li je onaj riđavo luharica koja živi pored vode i u livadama. Zavisno od toga zavisi smrtnost i težina kliničke slike. Sa kog domaćina prešao na čoveka. Ako je prešao sa šumskog, letalitet je 16%. Ako je prešao sa poljskoga, letalitet je jedno 7%. Ako je prešao sa pacova gradskog, letalitet je ispod 1%. Prema tome, terala sam od početka istraživanja dok nisam došla do zaključka da imamo u cirkulaciji 4 vrste mišje groznice, a da se razlikuju po tome sa kog domaćina je prešla na čoveka. I ovdje je to važno. Koga će se vratime vo normala? Koga svijetot će se vrati vo normala spored vas? Ne, s ovim će se ovdje će ostati džepovi, ostaće repovi, da se mi borimo još celu iduću godinu, ali da nam samo skinu ove mere, da počnemo normalno da živimo, da idemo u škole, da rade fakulteti, da se normalno ponašamo, da uđemo u saobraćaj, da ne moramo da nosimo maske, da dođemo do toga i da epidemiolozi vode računa da svaku pojavu novog žarišta saniraju vrlo brzo, kao što je variola. Variola je, zahvaljujući epidemiolozima i poznavanju, ja kad potvrdim jedan slučaj, ja javim štabu, potvrđen je slučaj u Čačku. Molim vas, oni odmah u Čačak, s kim si bio, gde si bio, s kim si jeo, s kim si spavao, i odmah znaju sve kontakte, pohvataju. Tako će i ova bolest i ove infekcije dugo vući rep. Ali nam je važno da se zaustavi epidemija i pandemija, a ti mali lokalna žarišta ćemo gasimo. Dobro, koga mislite deka pandemija, te epidemija take ke prekinat? Vakcina. Vakcina i ovo prokužavanje će prekuniti. Vakcina i ovo prokužavanje što imamo sada. Znači? Ja koliko sam danas, me je neko zvao i rekao mi je od novinara, od reportera, i rekao mi je, znate,
da su radili anketu i da 25% ljudi, samo 25% ljudi hoće da se vakciniše, ovi drugi neće. Radili su anketu, znate, na blic onako, da vide. Kaže, 25 je izjavilo da bi se vakcinisao, ovi drugi neće. Ja kažem, onda sad mora hitno da nešto uradi se na nivou zdravstva i na nivou štaba, da se organizuje propagandni obrazovanje ljudi, da shvate da bez te vakcine nema nam života normalnoga. Vući ćemo ovo dok svi se ne prokužimo. Меркел кажа дека 60 до 70%. Neče? Госпоѓа Меркел, Ангела Меркел, кажа дека уште во март месец, дека треба 60 до 70% од населението да биде заразено, за да можеме да прогласиме крај на епидемијата. Da. Treba joj. Има уште многу до 60-70%. Da. Vidjet ćemo. Znate šta je, ja imam iskustva sa takvim virusima, ali ovaj se virus pokazalo neobičan po mnogim osobinama u odnosu na one viruse koje sam radila. Prvo, on se može održavati u spoljašnjoj sredini do 28 dana. 28 dana? 28 dana, kaže, može da ostane, naročito na metalu. Kako? Drugo, podnosi visoke temperature. Mi smo mislili kad dođe leto imat ćemo, jer virusi, ja moram, kad radim u laboratoriji, ja moram imati čašu sa ledom gdje mi stoji virus kao dijagnostikum da mi ne propada. Toliko je osjetljiv na promjene u temperature. Ovaj može da izdrži 56 stupnjeva Celzijusovih na koje smo mi ubijali sve viruse da bi bezbedno radili, da ovaj ostane živi na 60 i na 70. Pa onda me pitaju šta je u Africi, tamo je visoka temperatura. Tamo reko imamo drugačiju vrstu virusa, tamo su uglavnom vektorske bolesti. Recimo žuta groznica, oni se prenose komarcima, virus je u živom komarcu i kad onaj dođe da siše krv, pusti virus unutra i eto ga bolest. Znači ovo je čudan virus. Molim? Spored vas, ovo je čudan virus. Jeste, ovo je, da. Znači može 28 dana na površina? 28 dana, da. Koliko može u vazduhu? Isto može. Još može duže. Pazite, ja sam to, vi znate da sam ja prva u svetu rekla da se on prenosi vazduhom. Da. I imala sam otpor. Da. Naravno, nije bilo ljudima jasno šta ja govorim. Ja sam rekla, ljudi, kad ta kapljica koju ja kad pričam padne ovde, ona ako nije dosegla vas, ona je tu. Ja ću ju kontaktom i ovdje i odneću ju u nos i zarazit ću se. Ima druga stvar, ako to nisam pipnula, to će se osušiti. Mi u laboratoriji konzerviramo viruse što ih sušimo, pa i takve sušene možemo da čuvamo po 10 godina da ne propadnu, samo im dodamo hranjivu podlogu i metnemo na žive ćelije i on počne reprodukciju. Ako se on osuši na ovome stolu, a ja brišem prašinu i on se malo podigne u vazduh, ja ga udahnem i on počne svoje. Znači, može i vazduhom da se prenosi. I сега treba da vidime... I sad sam pokrenula pitanje... Da li so hranom? Šta je sa hranom? Jer, slušajte, ako pilići nose koronavirus, onda je, šta da vam kažem? Mi te piliće jedemo. Mi sa njima manipulišemo. Ja kad kupim pile, perem ga u lavabou gde perem i ostale sudove. Pre nego što ću ga spremati, a taj virus ako je tu, ja ću ga na neki način možda udahnuti ili doći u kontakt. Tako da i sa hranom mogu da ga pojedem. Jer, pazite, u Kini se sve jede. Što se kreće. Od pacova pa dalje, mislim, znate to već. Da. Oni jako puno jedu to, jer njima jako bio važan unos proteina i oni su to našli da u divljim, te sve življe životinje spremaju kao delikates. Kaže, kako su počeli pacovi da se pojavljuju u tanjirima, pojavila se i veći broj korone. I беше zadovoljstvo. Molim? Bilo mi je zadovoljstvo. Dobro. Hvala puno. Molim.